Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pida ka Orange Nissan, loan so po niya Fabricate Shillong. Kadorbar mangtingka ke Bashisngi, jong ke Jainti Hills Autonomous District Council, kebalalong haka katsan tarik mata benaya yong arajar arpo. Hakasin ke Baningkong, kanlong ru ke history jong ke JHEDC, bakal yang sensar kelap pedang ye ke resolution, kebalawon ra da keliang persya, balalam khamat da UMDC jong ke Seng Kongres na ke Jowai Central Constituency, uba A. Andrew Shulai. Kaliang persya akan ikasngi kelawon ra ye ke resolution, ke badawa na ulat kejela, ban penkiyo no ye ke bahak jong ke khajna, na udoyong, syaka 100%, syaka sorka jela bar 100% syaki district council. Namar ka jing bahak ke bamenta, kalong henyo pusan syaka sorka jela bar arpusan syaki district council. Katkom ka hukum ke bami, haka kat saw terek ubnai baar jong ke senam, kat kandai sepak kandai pusan. Nalor kani kala dawaru ban penkelai ke bahak jong ke khajna, halor ki wepat ki mar pok khendau, kata ban mang 100% syaka sorka jela bar 100% syaki district council. Auction of existing coal will also start in due course. As and when mining coal resumed and auction of existing coal started, huge amount of royalty will have to be paid by the concerned miner. So therefore, it's very important for the JHEDC should get maximum of its share during this period for its survival and existence. And whereas the governor has the power to determine the share of royalty on coal between the district council and the state government. Paragraph 9, paragraph 2 of the 6th Schedule to the Constitution of India provides that if any disputes arises as to the share of royalties to be made over to the district council, it shall be referred to a governor for determination, and the amount determined by the governor in his discretion shall be deemed to be amount payable under subparagraph 1 of this paragraph to the district council, and the decision of the governor shall be final. Now, therefore, in view of the current situation and also to maintain a sound financial position of the council in the future, the House resolved to urge upon the Governor of Meghalaya to review and to determine the share royalty on coal the state government and the district council to be in the ratio 50-50. The ketiga, Susan Gokufa, the tepat di 18 UIM ini, ini increase yang the increase the percentage of the revenue about 75-25 kami nampak. But we 50-25 kami jual and double again. Terpat di house di resolution dari siapkan ini yang council pada resolution seperti yang di move for consideration terusnya di siapkan kita mulai. Jadi itu adalah resolution mengenai aspek komite legislatif berdepan kita berpikir kita mengemak menunggu atau buat mana setiap buat mana ini nak orang menimba masuk sini. Begini resolution bangsa bahwa untuk orang menunggu kita tahu kita beliau yang kita beliau yang kita politik situasi. Begini resolution bangsa bahwa sekarang ini mesti kita kami juga konsul yang ibu rapi. Dan mustahil itu masa kecil apa anak ini wanita yang harus dikomitilah dengan toy jangan government haji itu orang ini ke share kata mau mubah senyawa ini tapi dia toy pai ke government bagi dia kepat ini mesti government bagi bagi ini ke share kata mau mubah ini terus jadi penjual kamu dia jumlah kerasnya wahai dipor boleh itu dukat dia ini share yang mereka major dan minor. Jadi negara aspek komite itu adalah government wahai itu awak ini ratio kawapan kawajuyo ini kesentrol government kekawaman kata kawajuyo itu one ke financial assistant negara central government ijuyo ini ada ratio kawa 3 is to none. Dari haji itu apabila tidak tahu cara government wah usia harus consider jadi harga ratio 5 is to none. Jadi ini dengan dia ikan komite dan buat diri. Pada haji pun ada dengan juga dia dengan restriction pemerintah. Ini orang membawa ada right wah ini cipta umat kau penjual itu house. Oyongi nak hal itu budit
ya bayi betul ko dia black bat ko dia thoi na galian yang district committee jaga government itu discussion wanra ro program start Julai apa yang jingnong jingman yang council bukan ni emi crisis kabusnya we reflect budget ni wajah ketulap yang birokrat dengan barat punya rusuh ni bawa anger financial crisis for council dengan itu we buat kamu sejam liu ada kamu nasional negeri itu kuat bahwa kamu ini kerja penongkrem umpah lagi nunggu parti official kami emta official yang kamu dengar kamu support yang official aku demand you enhance juga share of your percentage and share of your deal di Jerman. Di mana dapat ini ikut dok isnem mencuba kamu sudah kira pun kau hanya itu share yang berarti. Dan kalau itu 75% live council itu kuat makin mah budget yang council. Henry hadiah kuat warga state government kena itu yang kuat umur yang collect. Lepas ini dan pas itu budget, lepas ini expenditure side, yang berdefisit tu ada katnya perlu tambah. Ini dah umi itu pembiang yang ditinggalkan kamu. Dengan rasanya kamu kuat, it's high time that it should come together and demand from the state government that it should enhance the share of priority and major mineral from 25 to 50%. Tapi kamu siang muhajir atau ini mentah. Satu komiti dah take up yang ini isu jika state government dan mereka kami ni keluar keluar aji kita satu komiti dah lanti ini kamu panel government enhance di share morality and major mineral dan mereka aji kita organik draft resolution keluar wanrat program membawa ini kesusahan mana baik kedawai keluar tu Recently the house to parliament governor kamu tahu yang makan terpikir iwa untuk satu iwa mulai ini susah direct pada pas kau manto mulai direct suku governor yang itu hi kekam peranan yang tersedia itu konstitusi sok peratu kelam siwa yang penuh ke district yang penuh ke jemnya menjual pergi ke state government ke council Gubernur manu kebuat orang, you decide, jika percentage ni share yang reality dengan major minor kan, dengan itu dah Allah ni kebuat. Aji kita boleh kita, datuk bosnya yang tuan puan pas dengan susunan ni setiap government, dengan lain ni dengan setiap kota, untuk setiap government enhance ni share reality. Kalau datuk boleh modal tu ada kebuat pas dengan susunan itu. Upah itu government. Lada ye ya satu orang bukan kamu urus government. Yang kamu peranan yang sudah itu. Lada yang berdiskusi ni pergi state government bukan state council tu. Kamu peranan yang seperti tu governor ye approach. Masih masalah dalam kau sih kau ngalah ni kau ngah support institution. Waktu wajib mau gimana? Jika share yang major mineral 25%, 50%. Kenapa we will survive? Lagi kuat orang. As we have no more business, the staff clear the house is covered. Ya kan ni ke resolution ke wan ra da win ki opposition member. Te ile o ina ke liang ka state committee ile pediaikan ni ma kamu awal pini, ia kini ke resolution di sekitar ke setiap komiti tidak boleh lepas, tidak talk ke government, pada persnyau ke government, kamu orang ni minta dokat ia kini ke share yang ke major and minor yang ke reality. Henry talk ke government le, wow enhance ia kini ke percentage ke wujud ia hiji talk awal kini ke central scheme. Kalau kamu man kat ni ke state government jo negara ratio kawa 3 yaki jantia 8 yaki garu 9 yaki kasih dan negara haji tahu ketel ini ka setiap komiti dapat senyal the toy je government wam ta de ui penek i ha ke 3 ikwa wen han ki seka 5 the
kawi tak ni kita wile support ika ile dia ika tani resolution ni ma chemi wa chibunta hadin wa stip committee de talk ka government chemi wa nagaling government mem u kreka lanem au chimkhia lanem tip ni da hadu kat ni man mem yo I ya gawon ka sain le ka sikinal ka le mom le ka government kat ka mo I depan ni handai chibunta le de kan ni yo man ka chibunta kam ka bor ko da pas ya po ka house yo pa ba ka yo po ba da cukup no ni tende tip yi wo dia le ni yo le man ya pa ka handai mi asai ni de le lo ba ka house yo po ba ka chau ko no hajin sket ni pi ni ki budget hina ka wi snem cha ka wi snem ni compare pi ya ka last year budget wa ni budget rap here pathan ko di visit yang gani snem ni ma ile here ka ni ma kani hi bon sen hi man di visit bagi wa ka jingyo wa ka jing pelut mjo ya taliga pila tiba pi te ma I ka jingyo ga ini ba ya ka jing pelut ko ini berbor mi ka pun man dekat orang ta I expect ba I wu yo bun yo pelut bun handai ya ka tai ko da mang ya ka tai ko da bu I ju ya ai teni te da pun man ga I hadu ne wa kat ka man khatnya point something grur man di busit ki kani man ko yino ong ko rap ka normal practice yang ka council hi ko wara chikat tu jo emme ko gani di busit lain nakalian ka state committee ini betan darap penkian ika hagin ni snem do de betan 21 22 something di busit ka kanin sa skatnya hande perchang ba I uminimas ya giwon ki het ki bom snya kami te penkian ba ki penkian ki hendai po ki suru gatu lila letak betan wa penne ikat kam ketika proposal ni ikat kam ka jingkwa anawra department da menjan ko tu bisit do gatu hendai hadin wa da yo I ki proposal lani ki budget nawra department hendai ya ki kam lani ya ki yang kam ya giwon ki wa yom da ai bata pendam ki ta kian di hendai nya ka tu khatnya poi something tu mi de ka le ka mang la pun kian chu itu mentha kata ka jing yo bat ke jing am kam yang ka kausir